Yo, man. Mouche men nou, mouche, ou konen veyo men. On ba men, mwen vidou la ban ne. Ou sa mdou la, jodi dimanche ba gen bras men, ba gen kop la, mwen cheke nou avan. Nan pili neg la men, dep de se ti kop la pou feke ti jes la, ou sa mdou la men. Epi ok, ba ou le ban ne pam. Ok. Nou ba problem. Nap cheke men, ba yon anche bole pam, mwen kon ba yon men. Mwen kon ba yon bole, ba yon anche men, ba yon bole. Oh, sorry pam, ba yon anche, yeah. Pasi kon sa men. Anyway, from the plastic, dek bam fon di plastic la men. Ket, pasi make up nan poch men. Ay nou konen from met plastic. Ay la, jodi dimanche men, kon la met plastic wala. That's la important, you know. Ket man. Shit. Anyway, from Ket men, wan em gen problem on vide bay moun bezon soti la men, rezide san bezon soti boy. Boy, rezide san bezon soti la men. Mwen le Haiti pou yo fon papi pou mwen men, bagaj yon papi a boy. Epi mwen bezon piyes lan important men. Ket men sa, mwen mwen fè la boy. Oh men, te chaje woy, te chaje. Telman an pi gen bagay sa la men, si dejon nan ekite ka edin, e ka bon apil men. Ket men, sam te ka fè la men. Ke eski ka edin men? Oh yo, piti. Saka pat la vek man. Saka pat. Konen boy? On va yon. Pose men, saka fet men. On fe bonek men. Konen sa men, chika lo mwen. Sak ge baba, sak ge. Konen pose men avè la men. Kare do mon chè, bon mga fe tout papye pou men. Osi sa men. Ok, ki papye ou ge bezo la men? Boy, yon papye mbezon bon VMS men, nou konen san bon VMS la men, yon va pou basi. Esko gen se papye, fò gen se pasport ou te vin nan peyi ya men? Boy, sel papye sa mwedi men, a ou sa tout bagay men. Dim non, eske an se papye pasport sa li an Haiti, yo pa vle ba ou ge lo papye ki yo bezon? Non mon chè, an se pasport men. Mwen te vwe la Haiti le mwen neg yo sou blo fè. Jis pou fè vwe l ba mwen. Mbo ki ba ou lem bode bam. Mkare do jon piye swak gen bezo Haiti. Osi men, komey kon mwen ka fè sa mwen? Me problem ki gen Haiti men, fok nou sispan jen de baza paske gen. Problem neg yo gen Haiti wè, de pou bay fè un piye san Haiti bode bam, tre difficile pou jen yo. Bas neg yo yapman do ti kop, yapman do kop, bay pi ya vin gate nan bagay rakete bode bam. Oh, $1,200 yo men. Boy, mbala ge problem bo $1,200 men. Bagay sa men, telman fatige men. Ndevan se to kopou bagay la boy. Bode bam bayen problem. Ma won wap bon kop la jodi abi deme apre midi mbo tout piye sou men. Osi nan jodi ya? A mouche, kon wala bo yo men. Kama yon problem monshe, depi jodi ya wap bon men. Mou ki wala problem monshe. E sa liye men. So monshe men. Ya man. Nan yon problem bo. Nan yon problem men, komou di bo $1,200 men. Ma ba ou li men. Nan yon problem sa men. Bo tout piye sou normal bode bam. Osi men? Normal. Affaire as monshe. Bo di mbo $1,200 men. $1,200 cash. Men, debo si wap bon men, mgen $1,300 map touche ou men $200 men. Osi sa? A problem men, sa yon affaire zami, affaire neg pa monshe. Mwen ke baye problem men, baye problem. Debo si, baye problem. Monshe, monshe. Ano kaka, mba pou sa la Miche men. Miche vole tou. Ou ka bon kop la men? Men baye problem men, ou konen men. Ap jiwa kop la men. Kage monshe, kage. Ay ou sa? Wap mache vole kop moun. Koman bache vole kop moun? Miche mache vole kop moun. Miche dil kon fè papye ba ay. E vole Miche men. Eske ou konet mwen? Volo ye men. Miche mache mande men. Miche mache mande prete kop moun. Eske ou konet mwen biti? Vole Miche men. Vole. Vole.